Azus Premier kedai kata kerukum terekam hakaba dan sperm dan duna sperm hapa ke semen sampel jangfi berkenai kolong pen kelumari kisilok. Ngilati kena bangidan kejengkermen nak kebenta jangka pregnancy Henry kerukum terekam jangka dasa testicular sperm extraction ngilaban extra ke semen nak testis jangfi bang injek yaka haka sembai jangka female partner berki teknologi jangka intracytoplasmic injection bangin yo result kebabiang. Sir, ơi, thầy phân cả bác nè, ơi, sir, leave. Kini kejingla dan borsh by BSF kalau pembitara di babon tam abaga video kelasap yang step bahabat by BSF bila let rung hak bigelong yang bak tombor ke basang basa akan kejir. Ikong Martina Poshna bila let menujar ke jahat persyak by BSF haka Umkiang Police Patrol Post dan kaliang jangka PS Juru dari ujar sendan haga Director General Kipulet Ikong Ai Nongrang bantu kelar mardor halor kena kam tombor haga balaingut kibrio bukong jan patba kila kam nila dia bagi di spy BSF bagi la kenjat ke jingkang bat rung jubor pok giang bagi la tombor yu ba shan roy lendok lengkoi lem gunung gadang la ujoru begini spy BSF kila kata akti ya kakun kentai ke jongki ke berangkat san senam karta bat haba spy BSF kila patan jubor yu kurim jangka sabar kuntai kong Martina ilalet menerap nrei ila syak kenjat penban haki spy BSF ila keno begini spy kila pan upload ke suloi bat berngam bansiat bat ila kentu kipulet bakin register mokat rumah persya ikini spy BSF kat kong kendon ai bat ban penistom kiru kat kong kendon ai Halor kani kejing tombor kisipai BSF. Usumbut Menteri Rangba Kejelau ba Preston Thompson ubak miru ya katrat korbar di Kejelau. Ulang mula dak betha ya Director General Kipulet bat ya Superintendent Kipulet ke East Janta Hills banyat kat kumkaan persya ya kisipai BSF. Bat lada dewan kemru dewan kembet yaki kat kumkaan. Ulang bagani ke jingle jogi BSF kadai ke jingle klabiet bat kim shim lapong ya ke uniform ubak ni bat kim shim ladon ha kakam ne ha ke duty bat ke rukom rung ke jongki kalong ba artatian bat ke lapung ki wendu e ke snong thau bro ko bai ule thoro bahagi banai ke bela let thau ke committee ke bakle daki deputy commissioner ne ki sub divisional officer jong ki civil subdivision kat kumgathan ke jongki nang baganan ke jinge trailang ke bejan hapdeng ispai BSF Kipulet Katnat Custom ki office sarkar bagi nong sin charge bat bagian penbet la don kano ke jinge sngoto bakla ha ke committee ndai la ke committee ke mla penbet ke man rapat syaka sarkar Bakustun ibu kadon ini ke jinja kalau begini ke BSF pilih tambor kapot kita lihat ngapok yang bandai ini kam don bor dekat is ke bopi kamu menteri ke kampo yang pibetha lagi pulit begini luar kenaพี่ก็ต้องจริงๆมันเมดหากว่าได้สักแต่ทันบอร์ดสเตชันเฮลส์ก็จริงเล็กรุ่งเคลบีกิตุกี BSF ก็เวกับตาบัดกับอาร์ประเดิมเลยแต่จริงๆเคลบีเคลบยูนิฟอร์มก็บ่หมดกิมเดย์กับดิวตี้แต่กรมรุ่งกับอีอาร์ตตีนบัดกับไลน์ประเดรุกับเป็นขี้วินอย่างสตรองกับทางบนเว้ยdan kalian joko sarkar nilai ke section ya USP lain section dandu anti-GP ru bagi take up ya kini seriously but ai baka ain kan ya kumpan de ban ya la kada de ban kem ki de ban kem la kada de ban ya kat kum ka ain kamu ni de ban ya ta te kata ka di section ko ban ai but kini kalong ya baro ndai taman ong tang ya ki border section na ya baro ai ke jelam ni la ya ki bakum kini gi jingle kiba cross dan kiba yat palaput ya kaan ke kanun ngatrai yano ni don kampu ya kaban pensitom ya kiba kum kita akat kum kapai ini ke jini tambor ke jongki kila don ke jinja ba kila siap yang ero ni leba hadu kita kamdon gono ke jing sangat pikiran yang biteng bat kai sa ke bakile ban cekap begini ke pi ya kan ni ngomong pi hari samanta dan hendak teli ke benar ngilak tahu ke komiti ngilak tahu ke komiti to be headed by deputy commissioners lani ki subdivisional ki SDO joka civil subdivision
kat kum ka area kat kum ka saka ba kinlong chairman bat kan don ka coordination committee bat ka terms of reference so ka tang lai ba kan ni ka committee headed by DC lani by SDO civil kalong ban pen involved lang yaki nong sensas nong bat kumju ru ban pen involved lang yaki BSF ban pen involved lang ya gitu ki officers jogi department ki ba per ki ba don ka district lani apo ka civil subdivision na ka beta ban pensuk lani ban penbit penjang ki cingade hapden ki office sarkar ba per omdei tang yakal omdei tang nakaliam joka omdei tang nakaliam jogi BSF nrewat piong ki BSF ki custom na piong ki pulit lani ki office sarkar ba per bakan don kata ka close coordination hakaba ladadon kanu kajing ya sutu bakla lani kanu ke issue bakin resolve ya kata issue tang hapo ka level joki klaim dawarna sya ka sarkar dan reho ladadon pat ki issue ki bakila si nakaliang kata ka coordination committee ka bakimla ka bamot kin sorna pada sya ka sarkar